Hey yo guys, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Welcome to Home Affairs. Welcome to King Ginger TV. You know the story. It's whereby I give people a platform to break up. Makuthi ujola nomuntu and ufila ngathi umjolo wenu unteke or ngathi uwiki. Uyanqeka wena wabona iphenti likanantunjana. Khuluma nami mfethu nginisize nihlukane. This is Angisakufuni and we are on King Ginger TV. Mzwandile bafethu. Muzwandile bafethu kwathi wakufika inkosi umuzwanda hey nina anazi ngijabula kanjani ukubizwa ngaleli gama inkosi uKing Ginger umlomo ongathethi imanga umuntu olusiza abantu mabe thandana ngokungekho emthethweni. Today is another day. I have a different couple, guys. These people, they come far for me ukuthi ngibasize ukuthi benze into right. Tune in, listen, ubone ukuthi kwenzakalani. Ungakhohlwa ukusubscribe. Take me to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Got some demand to Mabuyu, Bampoluyu, Fast. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey! What made you go to Why the We are back at it, Mtanami, as you all know, King Ginger Cream de la Cream. This is Angisakufuni. I can't wait. I want to hear ukuthi kwenzakalani empilweni zenu bafethu. So do the right thing, write for the show, write for me, DM, write on this page. Bhalela na kwi-CMTV bafethu ngiyatholakala. And make sure that you follow my page at King Ginger TV, King Ginger SA on Facebook and King Ginger SA on Instagram. You'll also find me on TikTok as King Ginger New. Uyazi ngimusha shange umaceke nginte fresh ngiceke ngibahlukanisa yonke indawo kuningi my sister ngikhalela sibalande kudeke this time but ukhona uthi kumina King Ginger, I just need your help. It's ngivele ngimsize. Welcome umthethe mama sihlala nga kunjani? Ngiyaphila. Ubani igama sisi? Lisa. Oh Lisa. Siyabonga Lisa ukuthi ufike, siyabonga futhi ukuthi usibhalele. Lisa, umjolo ukwenzani? Eshle, awungenzi nix ne. Inkinga yimi like I want like ngifuna ukuphuma in the relationship because I have a lot of stuff to do. Yabo. Okay. Like I'm a model specifically ne. Sure. So ngiyazula and then umuntu omuhlala kude. Yeah. Like awukhona lehletshomi because uhlala kude kanjani? Nihlala far away from each other or mhlambe far away from each other. Kancane. Nakancane incane. Like asibonani le nje total. Nikhuluma efonini nje. Yebo. Like yo, mina ngiyakhona. Futhi nakhona ngifuna ukuconfess ukuthi ngithole umuntu since I travel a lot. Yeah. Ngibona abantu nami ngaphandle abangcono yabo. So ngifuna ukumpha iclosure ukuthi angalahleki, angadide, angifuni ukumshiya ne-relationship ayi-one yabo. Yeah. Akabe ne-closure asale ayazi ukuthi kwenzakalani. Cause wena ukuba ubuthanda ubungamshiya ne-relationship eyi-one. Bengizomshiya manje ke sigabisele banhlala kayi. So no. Umthathaphi yena lona yini oyithandile ngaye before uhlangana naba-right? Ongihohethe kachala etethomi. Ongiphile imali kuze to because like okay sharp re qadile ga kopana garaging and then Merlo groove since I told you I am a model. So after doing the shoots sometimes sharp. So berekana garaging and then ka kopana le ena ka mbona and then ra exchange di number and then ra kopana hape from then ke itse like ke tla ka mo ganing kanti nix like asiyenzeli izinto eplekeni eliyi-one siyachinja wabo
So now I can lose the interest. It's like, yo, I won't bore. I don't want to lie. So you wanna tell him ukuthi awusamubali? Yeah. And unale And I boyfriend. get the like, Yeah. I get the Asakgonenga. no, asangiteka, ke batle next. What if yena usakuthanda? Yena wa ngata mara ke mbatle. So umubuleletse o montšha gore o tla latlha No, o montšha ha tsebe gore ke na le boyfriend, ne. and ha o batle go mesa pha dilo tsa gago. No. Yeah. Ke bona ntse tswa ka tlung most already. Jwale tlametse ke itshenyetse. Ka baka la motho a dulang hole. Mara no, never. So re na le option mo. Option ya rona e simple. Go na le abuti welcome mo. Okay. Abuti welcome. Abuti welcome o na le 100 rand. 50 rand ke ya gore motho wa gago a palame taxi a ye go kasi. O o gotlele le yena ka bus jaaka le tlisitseng ka yona. Nna ke batla ya ha ye kwa settled. Okay. So re mo fe 50. Ha tsamaya 50. Okay, kuzoba 50 rand welcome, but ngicela ungaqali umkhiphi ubhuti. Sis, I want to know from you. So, are you sure gore ha o no go gotlela morago and wena we go ingangela komfaneng o? Never like ke lose the interest. What's like problem ya ka ne? Nna ke sheba di red flags instead of the green flags. So already ke bonetse ngata. Number 1 nna ke batla motho ka ke mbale ke batla snake park, ke batla lo etsa sleepover ke tso jwang. Tlametse ke ka ntle. A ke khone jwala hangata, ke khone jwala pekeng tse different. Ha ke jwala motho one I focus. So ha dula hole nna ke tlo suffer. A khona le shame. I never. Ke rata the fact that wena o motho e ratelang snake park. Yeah, no, being honest. And mfana ha ya izulisa that idea ngaya. Wa bona mak. Welcome. Awehlise lo mfana lo la ebhasini lami. Akwehlale ngapha ichaze le ndaba yakho ukuthi yini engakhuthali kumqondisi. Yeah, mfethu Mdonse mfethu. No. So the new boyfriend, yena ungathi yiziphi izinto azenzayo that you can say he fills up the cup. Yo, like ha ke phone ka 12, what's a plan? Ha ke re ke batla o tla no. What's a plan ya hore ke be ho yena no. Ha ke ra ke na eng what's a plan ya hore ke be le yona ntho eo. Ha ke tsamaya ke travel as I told you that I'm a model. What's a plan ya hore ke tsamaya ka Bolt, ke tsamaya ka taxi. Like umfonela no, a phone hape. Wa bona mara. Yeah. Ana yena o softy like Ke yo wa re sa mo jambisetse. Cause a tseba ke relate le mo mona. Ha ska tsebe. Jayami? My brother kana wa dula ka yi. Showcase. O sharp man. Sharp wena gore ke grand. Kona mang? ke nna Tshepiso. Yeah, Tshepiso. Ke dutse le mamzala yi wa re blela the way wena le yena le ratalang ga monate a teng and le the way mo tshwareng ga monate a teng. O ka re ke eng wena o ratang ka yena? Na go bua netela ke rata the way lo ro ntshwere ka teng o na le maitseo o ntsa sentle o fana ko ntsi ha njang tan tirela diphoso one respect ka jam respect. Thank you Thako. Cause o bua nnete mfethu a hore wa bona wa respect because a o mo bone every day ya kere. Le bona na nje. So wena a Thako ke batla o tseba nna wena o motho jwang to love sex o motho le batho o a o irate at all ke ntho hela o dirang ka nako ye wa inyakega? Na a tlhagile na ke gone ke dirang sex. Sure. No. Ke nagana gore mathata da no a Thaka mamzala gona le something a batlang go jwetsa yona. So kopa gore o mo mamele. Okay. Sister, ngicela umtshele konke. Ngathakaza. Okay, Tepiso. I called you here because nekbatla ho jwetsa gore like ke batla fa closure, a batla sia le relationship, nna ke sa khona. Like ke lose the interest, a ke sa batla. Like totally. Nje. Mare khaye na ntse sentle go bua netela. Empa nna ke go tshwara sharp mama. A re ska tsa drama because
Aku so batla like total. Tshepiso tla o dula hole like o dula hole. Tlametse o understand ntho gore nna go batla no tlametse o palame o namele gore nna ke tle wetse plan. Wena o dula hole wa tsa o dula hole ha bohloko like to an extent point ga ke khone. Le ka wena go batla o ha o jwale ke tse jang. But I never khone. Lisa go bua netela go a khona ga le go ka mfella pelo. O bua se go tlo go direga gore nna lo ena re phele re kopana. Re tlo kopana thata so wena fela mara le so kopane okay. a le so kopane mothata ke gore le so kopane thata and then o batla le kopane nna go ka diragala gore re kopane fa nka nna le madi sentle ke tlane ke go madi a dula le siko wena mlebe a dula le siko phela ka sebenze sister jwale sasa makenzi plan o jolelani ke o jolelang o sena tšhelete mama hla ke mebele next to me ke tsa go fela pelo fela ke e fedile vele pele e fedile fa ntse go ya what if wa popa ha no mo ke na ita bele tšhelete ke na le tšhelete ka le nna my love le go popa ke tlo go popa and then you tlo go ba sorted o pope be sharp o thole mthatlo o ratang o le broke o bo popa le joleng go go be mnat nna no ke right no why o ka mfella pelo ka re wa itse re fa ntse go ya go tsamaya no sister I'll calculate relationship I understand no sister I understand no yazini let's be fair guys let's be fair uyajola ngithi yebo ngiyajola umuntu wakho mbona everyday angithi noma kungabi everyday mara kena at least twice a week lona iyandlula inyanga ngizokhona mina manje kumele ngiphumela ngaphandle ngibe islata manje ngaphandle because of you no bro akhona lesha it's a plan mara wena sister sometimes una le chelete why usapalami ge wena ka chetaka ke yo yena a hompon unumorata ke amogata ke hani ha ke hani mara a wa nka skala me ka chetaka ke kise hle zo batho motho bua ya ka wena na mama se jo eneng gore ra rona le o ntse o tshepetse mo uthingeng le ko thoko ala ka tshwala ba ga he ndike kwa de so ho fedi sengwe le sengwe se siame fa o le motho mo relationship ya wa tshwana go fela partner ra ga go pele ya o daily thata o tlo thata o fitela because nna ke a o tlo re ho fedile mo bolele le gore wena o su kreile next time if demo anke ba ga he na like ke thata potential haufi mo dulang since aba wena o se sneak park yana ke sneak park ke go ya hlolega tshone so ke kopa o ya kwa ke Lisa ke sa le baby tshone Lisa tshone ga ke be Lisa wa ka mfella pelo mare ka re le tlo go lo ka na le na re tswelela life is too short hello life is too short go tla mo go nna o tla popa I cannot taba lo go popa a ke go dlala ball nan ke dala ka ntla go DJ gone ke o tlo fela wa o tla popa nan ke dala pele o ba se fa ntse go ya ba ntse ba mpitsa mo o balance ke tla ke balance ke ira gore a ya fela go go jeta mamel as much as wena o le busy ka di bolo o khona le di DJ motho a tama nna ke tama minate bathong ke tama ka bo December fela actually wena you are a artist le ena ke le artist so okay my brother King Ginger mamel go ba le ntela ka tweba mo mamela wena ke ga ke so batla King Ginger elo sa buella because I fan to thank you awuthi uma sister ukubizelela ukuthi akutshela ukuthi asakuthanda so awuthi it's final mfethu you are no longer guys dating ke ex ya gago no yana my sister umplele to gore una le boyfriend ya gagwe so le wena awuthi as out ne tsama go zama kontle o bone motho ga o file ka go mo nang teng o bone gore o ka ikrela mang na mothata wa ka ke gore go Rotmani fa ke re ke rata medi ke rata na ko ke thoma go jola le ene mara o bedile monna no na gona thata gore ke tlhaloganye ka gore ke mo rata di feelings tsela ke rena santse di le teng so go nna thata gore flash ke tla o thusa dating everything dating everything wa tlhaloganya wa itse braya ka ne nna ke tla go gopela ne gore for your own peace because ngwana wa go bontsha gore a sa go kgathago and ngwana wa go bontsha gore yena o movile on ka bophelo o krele out hengwe
and ebile outheo a e bolelela ka wena cause ana batla go protecta wena o bolelela wena ka outsiele cause o protecta outsiele so ke mang o ratwang mo ke outsiele yona e tsebe next Grootman ke a go utlwa gore ene ha tsebe sepene mara wa ngwanuza le wa lisa tlaminang felle pelo ene a felle le dio tsa pelo go popa le fa ntse ke dige yana Grootman o tla mhlanje sotlang sengwe le sengwe se tlo sengwe le sengwe se tla siama nna ke mmile on ha fela relationship ya rona pelo ha ke itsinte and o tla sengwe le sengwe se tlo go nna go siama o tla itshola ya o tlo popa wena o tsama tlo popa sengwe le sengwe se siama ha o itse gore a uthele gore papa nna ke le pele ka life ke tla gopola ke le garajiwe gone ska ba life e tsweletse pele wena o dutse fatshe ntse ke tlo popa o tlo popa o tlo dutse fatshe nna ke ya pele ka life ka di jiwe gone ke iphumula dikeledi ka di dollars dula wena wena batla go ntlogela hela ke o tlogela because of situation e ke a go tlole ke o latlha ke so batla and the sister so go rara fa go le yana Grootman ha nna galele le nna a o batla hampa tsa ke gane gore mara nna santsane ke mo rata gore and then engwe a bontshang gore o santsane o kgatalla mara sa o rata o re tere go tšhelete e go bopalana ya hai so na go la Grootman a sa gotlela ka bus e ke go latileng ka yona a re go fe ke e tsale drive nka papa tsama o go tse tšhiša 50 rand bo Grootman go le ana nna go nna thatang go nna gore ke tsamaya se ba tse itsa sini mali fet night o ithatile why go le bothata o kreile tšhelete Grootman a ka tlhaloganye se lisa se buang ge Grootman go tla ntse go siama fa go ya ge go tšee Grootman ke a mo utlwa gore santsana gana ka pointa gagwe ga gona gore nka mo ema pele ke a mo foster dilo because o tla bula protection order e pone o tlogeletsa ntlhage a ga ke gone wa ya sa ke lo da ke wa ba e te tshetse wa gata wena a thola ha ke ke to wa gata wena wa gata wena ga gone go tlhaloga motho a mo gata ba boteka o na ga rata ba a ke re ke wena no mo a tsa ba o tla ga ntwe wena wa tsa a o tla o tla la moto ba ta o moto a tle ka tsa go ba o tsa o tsogisa le stress never ay le botlhoko de wa ja a tle motho o tlile botlhoko mo gata ba boteka o na la a tle o tsa sa mpuna ke ngengelene ga go tshwetse Grootman gene ya ntshwetse ja go makneka yang lene spitisa ga go se wa gona ka motho a tleke ana bana ba salala le ntshwana mtshwana e bua go bitse ba o fake ba tsa ke re no bota ma thank sharp mo shebe ha nteko ai sister ya bona ke sister ungazodlala ngam yena no thata Grootman wena sister uthe samfuni nje awusamna ngabe yambuka isingane ngathi amrata le mama wena bathi yakhali yambona awu fethu thatha lo mjita fethu awuthi utapala makwa shebe kwako thabeng kwa indaba manje wenza kanje sister yabona ukuthi manje ubukisa ngami la awukhali yini yo wena ngizongiqoshisa emsebenzini wena watsho so sister usizunjani njengoba usu-embarrasse lo mfana lo umhlaze wami embarrasse ake mhlazi mara king ginger nna ha ke le shapo ke shapo like mara uyambona ukuthi muthu ke muthu wamasiko ke muthu wakokhaya o tla fela le se ke tlo ka masiko papa ke tlo ka o tlo mpatla kgomo a mpatla le base a batla kgomo pinki ke tlo tika ka tshotso tshete o ke jiwa gone king ginger tsobang related nane sister kuzoba late ngempela kuzomela ungene ebhasini vele ke batla tsama indoda yami ingimele vele welcome jiwa gone welcome mfethu yazi ngizocelani mawubona ijiwe content le nume wethu man sister cause iyazingela umfaka ebhasini sister ralebuga ene ke lebogela wena gore awusana monna vele le nna ke happy thank you ne thank you sister thank you hot man thank you ya phela ukuthi makuthi khona ijiwe khona uyibonayo ngizobe ngizomhambisa angihambi nani uzomhambisa wena nizoba babili ebhasini angazi ume imhlophe imnyama King Ginger cream de la cream do the right thing Skala bala jiwa gone take me home Hey yo, boom! It's your boy King Ginger cream de la cream. Got some demand to Mabuyu, Bampolulu stars. Welcome to Albisato Food. On this show is whereby I give people a platform to break up.
No way. Bring it up now. Awusamadla efona ukuluma isister manje. Sekuyifene nayo efonini kubande sicebe bese. Hey, imizwa isishintshile like towards you. What made you go to Why the people that? Why the people? Why when you go on? Why when you go to China? Why when you go to ayengiyasho ukuthi iBhayibheli lishisa mkhulu. Hayi no. Ayengiyasho kuyasho ukuthi iBhayibheli lishisa. Inkinga usekhathele yisena.